Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdi urayımdı Allah Ta'ala'nın atımenen başlap Peygambarımızga salam salavatlar aytıp, urmatlı atalar, bugün de Cuma sabahınızды başlap, barыңыздарга Allah'ın rahmatın, bereketin, tınçlığın tilep salamdaşabız. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'ala ilk Cuma gününde Allah'tan keçirim tilep, rahmat tilep, жақшылықты ümit kılıp, har qanday maqsadlar menen Құдай Ta'ala'nın farzını ötөө maqsadına kelip olturaslar. Jaratqan Allah Ta'ala tilekteriňizlerdi kabul kılıp, inşallah bul ibadatlardan, ıyık gündördün, dualardın hurmatına erten kıyamatda beyiş menen sıylasın. Hurmatlı jamaat, biz sizler menen ötkön Jumada aytıp kelatıp, mına uşul uyattуулuk adam balasındağı en çoң nematlardan bolgon nemat ekendigini bayandap, mına uşul bir kança okuyalarga toktolgonbuz. En akırkı okuyabız, mına uşul İbrahim ibn Adhamdan kelip, günөө kılıp üçün günөө suragan balanın okuyası menen jыйынтыктаганбыз. Hurmatlı jamaat, esiňizlerde bolsa, o ustaz maga günöөгө ruhsat ber degende, günөө kılsaң bolot eger Allah'ın жерinde emes başka jerde günөө kılsaң. O ustaz Allah'dan başka kimnin jeri var dep tawbaga çakırdı ele. Başka jolu barбы? Eger günөө kılam dей turgan bolsaң, anda Allah körbөй turgan жерге barıp günөө kıl. Allah körbögen жердин özü жок, o ustaz. Андай боло турган болсо Allah'ını каратып günөө кыласыңбы? Дагы başka жолу барбы, o ustaz? Eger günөө kılam dей turgan bolsaң, anda jaratkan Allah Taala bergen rızkıdan jebey turup günөө kıl dep bir kança okuylarga toktoldu ele, bирок бирөөсү дагы adam balası atkaruusu mümkün bolbogon. Eger günөө kılam deseň, anda dagı bir jolu Malakul Maut kelgende koya tur men tawba kılıp olayın dep ölüm periştesini toktota alsaң. Kerimeti Kur'anda Allah Taala eger biröөнүn ajal kele turgan bolsa, Allah Taala bir sekund keçiktirбейт да эртелетпейт дагы. Eger alda kolundan kelbese, anda kantip günөө kılasın. Dagı bir jolu var, akırkı jol bul. Zabaniya, tozok perişteleri kelip tozok alıp jönөгөндө, men tozoko barbaymın, men beyişke baram dep oşolorgo baş berбей, beyиш jaka kete alsaң, anda günөө kıla ber dediler. Keremetli Kur'an'dan al zabaniya periştelerin sıfatını sıfattap, alar gılazun, şidadun, la ya'sunallah ma amarahum. Alar uşunday katu, katal, Allah buyurgan nersege karşılık kılbayt, toң moyunduk kılbastan atkarşat, ve yef'aluna ma yu'marun. Құдай buyruk bergen nerseni kıntıksız tagat karat degen ayatты okugandan keyin, boldu ustaz, men ökündüm, men günöөгө barbayмын dep tawba kılgan, Құдайдан uyalgan balanın okuyası menen sabagыбызды жыйынтыктаганыбыз. Hurmatly jamaat, wal ana isma' marratan saniyatan wastabdil ar-rajula huwa anta. Yemi ekinci jolu köngül burdağı uşul okuyaga oşol İbrahim ibn Adhamdan kelip turup günөө kılıpga ruhsat suragan siyaktуу, siz da bugün kelip o imam damıla maga günöөгө jol tapa ber deseňiz, mana oşol İbrahim ibn Adhamdын жооbu sizge. Eger Allah körbөй turgan жерге barsaňız, günөө kıla beriň. Eger Allah bergen rızkıdan jebey, özüňden başka rızkı var bolsa, günөө kıla beriň oşonu jep alıp. Eger Allah körbөй turgan jer tapsaňız, jaşynyp alıp kıla beriň. Eger Allah ölüm periştesini jönötkөндө, toktoy tur men tawba kılıp olayın dep ölüm periştesini kaytarganga mümkünçülügüňiz bolsa, günөө kıla beriň. Je bolbosam, mana oşentip oşol jigitke İbrahim ibn Adham жооп берген сыяктуу, забания периштелерине койгула men seler menen barbaymын, beyişke baram dep baş berбей, beyиш жака басып кете алсаңыз, anda günöөгүн кыла бериң деп айтабыз. Эми жогордагы окуяны уккандан кийин, бадама самиата канча окуяны айттык. Sal nafsak haza sual ama tastahi min Allah. Эми özüňizge kede oşol jigit sыяктуу eç kim körbөй kaldı, bilbey kaldı dep günөө kılgan bolsaňız, ama tastahi min Allah. Je bolbosa mындан ары günөө kılayın dep atkan bolsaňız, özüňizge uşul suroodu beriňiz. Құдайдан uyalbaysınбы? Құдай карап turgan oýlanboýsunбу dep turup, har kimimiz özübüz jaratkan Құдай Taala men esepleşişimiz gerek eken. Hurmatly jamaat, eger Құдай Taalanyň bergen nematlaryna köz çaptıra turgan bolsak, günөөdөн toluk arılabız, günöөгүдөн bardığыбыз baş tartabız. Eger Allah bergen nematın barkın bilsek, unzur ila ni'amillahi aleyk wastahi minhu. Allah bergen nematlarga nazar salıp köz çaptırıp, anan Құдайдан uyalıňız. Famanillazi khalaqa lakal ayn. Bugün saga közdü berip atkan kim? Taqulu innahu Allah. Bardığыбыз Құдай berip atat dep aytabız. Taqulu zalika wa tanzur biha ila al-haram ama tastahi. Eger Allah bergen közdü dep aytgan bolsaň, Құдай bergen köz menen günöөнü karaysınbı bugün? Yaqulullahu Taala fil hadisil qudsi. Allah Taala hadisi qudsida aytat: "An-nazratu sahmun min sihami iblis, faman tarakaha min ajli abdaltuhu imanan yajid halavatahu fi qalbihi." Allah Taala hadisi qudsida aytat: "An-nazratu
Aram nersеге суктанып, шахват менен уяттуу нерсени, башканы телефондон, Instagram'dan, сүрөтүн, YouTube'dan, видеосун көргөн, ошону көрүү, ошого көз чаптыруу, ошого кароо, ошону тиктеп коюу, сахмун мин сихами иблис, шайтандын жебелеринен болгон бир жебе дейт. Шайтандын огунан болгон бир ок экен. Уяттуу нерсени караган шайтандын огунан болгон бир ок. Фаман таракаха мин ажли, ким ошол нерсени эч ким көрбөсө дагы, кой Кудайдын астында күнөө деп карабай койсо, ошол сүрөтү тиктебей койсо, жолдо бараткан ошо кыска кийинген аялдарга карабай кое турган болсо, абдалтуху иманан, Аллах Таала айтат, ошо карабай койгондугу үчүн ошол кумарды, ошого карагысы келген шахват каалоону ыйман менен алмаштырып коем. Яжит халаватаху фи калби, жүрөгүнөн ошол ыймандын даамын сезет дейт. Эгер Кудай үчүн кой бул Кудайдын астында күнөө деп туруп көзүңүздү ылдый кыла турган болсоңуз, Аллах Таала жүрөгүңүзгө бир ыймандын даамын берет экен. Мына ошол ыймандын даамын инсан жүрөгүндө сезет дейт. Ва хунака бушра азима лиман ягудду басараху фи масали хазил айям. بشرنا بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. Men sizlerge hazırdağı bir ulu bir suyunuştu suyunçüleymin. Bul suyunuç, Şumkar damlanın suyunuçu, Şumkar damlanın sizlerge bir suyunçülegen suyunçesi emas, balkim ulu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde sizlerge suyunçuleyt. İnna min varaikum ayyamus sabr. Sizlerden keyin sabır kıla turgan, sabır kılış gerek bola turgan күндөр kelet. Lil mutamassik fihinna yawma izin bima antum alayhi ajru 50 minkum. Sizlerden keyin ушундай bir оор күндөр келет. Мына ошол оор күндөрдө сабыр кылгандар силердин араңардан 50-ңөрдүн соогун алат деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз доорундагы сахабаларга айтты. Силерден кийин о менин үммөтүмөр бузуку заманга, кыйынчылык заманга, элдин баары чечинип алган, интернеттен оңой көрүүсү болуп калган, бардыгынын телефонунан каалаган нерсесин көрө ала турган мүмкүнчүлүк түзүлгөн ушундай bir бузуку фитна заман келет. Ошол заманда günөөдөн кайткан адам силердин 50-ңөрдүн соогун алат. Калу я набийаллах ау минхум, о Аллахтын элчиси, өздөрүнүн 50-нин соогун алабы ошол доордогулордун? Же биздин доордогулардын 50-нүнбү? Кала бал минкум, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өздөрүнүн доорундагы 50 сооптуу адамдын ишин эмес, соогун эмес, силердин 50-ңөрдүн соогун алат деди. Бүгүн биз bir günөөдөн кайтсак, сахабалардын доорундагы 50 сахабанын соогун алат экенбиз. Эмне үчүн? Анткени биз пайгамбарды көрбөй ыйман келтирдик. Биз жашап аткан доордо Кур'ан түшкөн жок. Кур'ан түшкөндө пайгамбар келгенине 14 кылымдан ашты. Биз пайгамбарды, Кур'анды барактардан окуп таанып, мына ошол ак барактагы жазууларга ишенип, ыйман келтирип, күнөөдөн тыйылгандыгыбыз үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой bir кыйын күндөрдө bir күнөөдөн тыйылган адам силердин дооруңардагынын 50-нин соогун алат дейт. Кут болсун баарыңыздарга. Эгер пайгамбардан уялып, Аллахдан коркуп, мына ошо күнөөдөн кайтып аткан болсоңуз, бардыгыбыз суктанып жүргөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям асхаби кан нужум би айхима иқтадайтум ихдадайтум. Менин сахабаларым жылдыз сыяктуу. Кимисини эрчисеңер дагы бейишке алып барат, түз жолго алып барат дейт. Хидаятка жетелейт дейт. Мана ошол хидаятка жетелеген жылдыз сыяктуу болгон сахабалардын 50-нин соогун алат экенсиз. Эгер сиз бүгүн жараткан Аллах Тааладан коркуп, кээ бир оңой болгон күнөөлөрдөн баш тартсак. Чындыгында бүгүн күнөө кылуу оңой. Үйдө жатып алып, телефонуңду кармап алып, ошол жерден канчалаган былык иштерди кылганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол нерселерди кылбай, эч ким көрбөгөн менен, досум көрбөгөн менен, атам көрбөгөн менен, бирок жараткан Аллах Таала көрүп турат деп кайткан болсоңуз, мына ошол улуу сахабалардын 50-сүнүн соогун алат экенсиз.